Ngonga ya koyoka mateya ekoki. Tukuba mane? Deja. Tekila beto kota na ntangulu amalonge ya beto mutindu beto ke kutanga yao na kati ya Mpova. Na kati ya Mpova, chapitre 28 du verset 22 jusqu'au verset 44. Tekila beto tanga malongi yai kuna beto ke kulomba na tata mfumu Ruta na Mantwala awa samu na kusambila na jambu ina mekutadila malongi. Tata mfumu awa na Zulu ngeta Kongo budi akala Kongo mwana Kongo tekela kabaka Mpova yutira bantu binda kanemu kuchisonga kwandi ifuki asalila bakulu beto mu bantu za byuka idina monoke ina salila musi monon tela mani ban taxi edon kumba me mutafuka Gujame Vwilu muluvila lwa Mbenza Kongo esejame Vwilu muluvila lwa Nsundi idina mono mwanau ina kwanu kumu Mbenza Kongo mwana Nsundi yenge keno yenge jaka yenge mutatukia mase yenge mutamuntu ingeta muchindu papa mekutubawa kendangu mekuvunga sama na kuwa malongi ina lende tunga beto na kinsuni ena kimpeve ndangu beto ke kusambila nina kuzibula makutu sama na kuwa nyoshi namba kulonga beto kekila na kuwa malongi na kutonda mbali kulikinsu Kongo kalunga walungila mu mamoja mudabyo tutondele karibu ingeme kutuva ndangu mulwa kama fulukya ya maji makuma timbeve idina mamoso no mana kulumuka ubala ba ziko ya mufumba emubala ba Kongo bika mpeve yange ya kututwadisa mbatukulu angwilo ya malonge mama ensibune amalonge mama bika wazibula ntima myabala baziko ya mufumba kama mutaiba yaya ndipo mpeve endo yenda kutwala karibu bala ba Kongo kabetizola ja ko mutuma mana bamini kota mu goloba mupila dina tate mutulendo Wana walungila mu mamo emugabyo katuzibulila mpeve kilivo twenda kutwala kilivo tambakeno ndumunu mumvita zetu za kinsungu za kimpeve tulombele mkumba sinde tumba zetu ni mwanda Kongo ingeta ibo kwa bane eta tufitukese kali yakena nzimbo mosi betuke kuimba Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese mo makanda mamoso Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese mo makanda mamoso Oh tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese mo makanda mabantwe Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese mo makanda mabantu Oh malwa venge malungane malwa venge malungane malwa venge malungane mo makanda mabantwe Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese mo makanda mabantu malwa venge malungane malwa venge malungane malwa venge malungane mo makanda mabantu Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese mo makanda mabantu malwa venge malungane malwa venge malungane malwa venge malungane mo makanda mabantu Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese mo makanda venge malungane malwa venge malungane mo makanda mabantu Tangwalemvo ya manese Tangwalemvo ya manese Dibundu Nkembo Kembo Kembo kwa batatu
tata wa mputu endo nkembo Nkembo. Nkembo kwa mfunza mbeto ni mwanda Kongo nkembo Nkembo kwa bakulu banunga yesimbi wencheto Kongo dibuja balongo nkembo matondo mingi tangu ya kuwa malongi mekuiza kulunga yina betuka kubakaka 30 minutes na kati na malongi beto kele na 30 minutes na kati ya malongi muke kontrole ya awa le 30 minutes kena kubandana ni malmale Zama bonga Wasa malongi ya beto titlo ya malongi ya beto yakele mpeveza sumukaze na munituza bantu tata mfungu mboki lembo peveza sumuka zena munituza bantu kwa mane peveza sumuka zeti vunguta munituza bantu peveza mbize na mubantu zeti vunguta kuzameni zimbi sadi bundu diya bokila kadisi diko bongeye mfumu watu tumini watu sadila mpasi pevezo za katuka peveza mbize na mubantu zeti funguta buzumeni zimbi sadi bundu diwa bokila kadisi diko bongeye mfumu watu tumini watu sadila mpasi pevezo za katuka nzisize na kuntwala mfumu jatazo yaye bisinza mimeli mena mfumu vuza byo Gebene watu kamba watu tekisa kuntu Singenga yezi kuntu zinakosonwa Zisisize na kuntwala mfumu jatazo Bisinza mimeli mena mfumu vuza byo Gebene watu kamba watu tekisa kuntu Singenga Yezi kuntu zinakosonwa Kinge tati bundu nke Kembo Titra malonga beto po bampefe ya kusumuka kele na kati na wanzutu wa bantu kena kuse manifeste Zambo bonga Wasa de maintenant beto que se poser tete ba question bampefe kena nzutu ya bantu kena kuse manifeste tete quelle réaction bakena kuse manifester na kati ya banzutu ya baba disons bampefe kusumuka kena nzutu wa bantu oui mais maintenant quelle réaction bampefe ina bakena ku réaliser na kati na banzutu ya baba Bantu wa fasongele na zabile que non muntu yai to babantu yai bampefe kusumuka kena kusala na kati na ba ngena kusaba keno babantu mekufuluka na bampefe kusumuka kime tete sumba telefone tete ya internet boko mangetala na réseaux sociaux faso ya ba bêtise kena lukulutaka na kati ya ba réseaux sociaux ini mambo tete tukuba mane mambo ya zole ngena kuzaba keno bampefe ya kusumuka kena ku se manifester na kati ya banzutu ya babantu kitimbu ya la pauvreté nsatu chaque muntu la majorité dans le Congo mambu kaka mosi ke bandaro situation na bau que non nsatu mukena ku galere satu sa Satu kondo kwa mbongo ikelve bumputu tukuba mane Ngeta kidimbu ya bumputu nakuzwa kima ya kudia mbasi saba yaba mpefa kusumuka kena kusema manifeste nakuzwa kima ya kunwa mbasi saba bampefe ya kusumuka kena kusema manifeste tukuba mane Ngeta nakuzwa place ya kuladila mbasi zaba bampefe ya kusumuka kena kusema manifeste pefe zambize na mubantu zeti funguta
fuzameni zimbisadi bundu jiwapo kila hadisi dikobongeye mfumu watutumini watusadila mpasi mpepezo za katuka tiko mane? Bampefe na banzuto wabantu kena kuse manifeste na kuzaba kenomba mpefe kena kuse manifeste na kati na nzutu wenge ina ntangu ina ngeke na kati ya exclavagisme ntangu nyosu ya waluwe ngeke na étranger ve ngeke na le Congo na bwala yange ngeke na kuluwe pepe zambi tuko mane même bayi na kena étranger baya kaka bake capable basumbaka déjà bayinzo ya ba bake luwe ke diaka parce que nakuzwa place ya kuladila mpasi mbefe ya yimbi nakati na parce que chaque la fin de mois timange ke bari kubulaka mama wafa somuke sana kufuta inzo ya bana pendant ce temps aussi deuxièmement ngena kuzwa kima ya kudia na journée mpa leo ngeke na kulalaka ngeke na kuzaba pe konomba si iki muke dia même media ke bumba maka fe na inzo ya ngena nzungu c'est-à-dire moi quand tu tengeke sumba ya 1500 makwala ya kuyuma 4 na mfumbura kisulu beneke beno 5 beme kabula mwandonga beme dia aussi imeni ata même ya bumba maike mbasi aussi yake na wabantu akaka na suka na le Congo bake no avelin andi katalia au perte c'est mieux yandi sumba 3 morceaux nzenga na 2 brochettes yandi kanga journée baya kaka baka kupingila malewa kote bake salaka madeso sutu mutanimi kapingilaka malewa loso na saksaka na madeso 300 alme kanga journée era wa bien rough tu comprends donc zama bonga wasa baya kaka ba malade tangu nyoso moi deux mo find bela ça bela pe mwana find bela si mwana me bela pe mama and find bela si mama and me bela pe mwana bakala and find bela si wana find mo si bela donc tangu nyoso bimbefu na bimbefu baya kaka kimbefo meku kangamana nge moya manisa to ya katuka asiki yeah. Tu n'es pas en bonne santé ça va un peu fait imbi donc un peu fait imbi là que se manifester que na babantu yake bloqué que chance ina lendi natange na kusumba lupangu na kutungisa ngefanda na place ya ngemosi yake bloqué nge force ina lendi sana que ngefanda capable na kutikisaka nzutu ya ngemosi c'est-à-dire ngeme kuma indépendant ngeke na ku kanisaka jaka ve iki muke jambasi iki muke nombasi déjà babima nyoso kele ba reserve na kati ya inzo déjà nyoso kele karto ya bakayabu karto ya mukalu karto nyoso ke kun do bambo kudia bene be mezafe yao 5 litres de l'huile sac à l'os yake déjà na inzo do mambo kudia bene ke sondra dia fe yao bimbepo si ngeke be kuna na kwenda no manganga ya chronique tangu nyoso place aussi à kuladila aussi tu es libre c'est pas que non la fin le monde penser que diak donc si ben telaka ba frère ya ba difficulté pilina na kati ya babantu benu zaba ya bampefa kusumuka mekulu ataka babantu yime de maintenant bampefa kusumuka ina wa façon benu ke kusala na kubingisa yao yakatuka na kati nange ya kwenda ntama to bampefe ina ya kusumuka ikike achireke bampefe ina na kati na nzutu ya muntu ikike achireke bampefe ya kusumuka na kati ya nzutu ya muntu
kima ina ke kwa tireke bampepe kusumuka na kati na nzuto wa mtu yakele ni masumu, yakele ni mvindu, yakele ni imbwa, yakele ni mpenzwa. Masumu, mvindu, imbwa evo mpenzwa ni babima ina ke kwa tireke ina kele bampepe kusumuka na kati na luzingu ya muntu. Nge mama kena kwenda butaka babana nge kena bampepe kusumuka. Babana nge osilero bakena kukulako si toujours na kati na bampepe kusumuka. Bayekaka ke kuvanda bakuluna. Bayekaka kuvanda ba bordel. Bayekaka kuvanda ba miyibi. Bayekaka kuvanda ba inke no ba jamba. Bayekaka kuvanda. Donc parce que ti mama nge kena kubutaka babana nge na kati na bampepe ya kusumuka. Basini na kela kisaka na muntu yai ke beni na kati na ngeye kelve yauti ngena kutalana kana ngeke na bénédiction. Cela veut dire faut pas ngeban kwenda belaka kidi faut pas kumonke ke kima ya kudia, faut pas kumonke ke place ya kuladila. Muntu mpepe nitwa muntu ilwazu ke mpeve mukala moyo yetanta mana vanga mpema mbote. Muntu mpeve nitwa muntu ilwazu ke mpeve mukala moyo yetanta mana vanga mpema mbote. Nitwifweti dia, nitwifweti noa, nitwifweti vunga yekala mavimpi malunga. Oh, nitwifweti noa, nitwifweti dia, nitwifweti vunga yekala mavimpi malunga. Tukwa mane? 4 sin kela kisake no mutu yai kele na kacha benediction ya tata. Sini ya tete ngefana kudiaka, ngefana kumokeka vekima ya kuhu. Sini ya zole ngefana kunuaka, ngefana kumokeka vekima ya kuhu. Sini ya tatu ngefana kuvanda bonne santé, ngefana kumonkeve ma santé ya mbo. Kima ya iya ngefana kulalaka mbote, ngefana kumonkeve place ya kuladi la. Voilà, ça va présenter, ça présente que muntu yai ngengeke béni. Soit la bénédiction. Mais si ma bima Katrina ngeke na kati ya tondose na yao ni kuna beni ke talaka babantu bake na kulonga mambo nzambe mbeme kulalaka. Yino si yake basine ya bampepe kushumuka singena talampa nke na lala vumbula yani ningisa yani. Ningisa mpange ile kana kulala. Tano mpange ngesa yani kana kulala buje yani. Tuko mane? Jambo bonga. Bampepe kusumuka lele ke se manifester na kata unzura bana. Singeke na kutala mutamia kanda kena kusala predication na kata internet nge kotengeke kuna colère meluta. Ah muntu yake so saka kumlakisa hiki. Ngeke na malédiction kudiako kunwako. Ngeke nalo sibiebe ngeke vani vosira en bonne santé. Tu seras maudit. Jambo bonga. Wasa. Jambo bonga. Wasa. De maintenant betika kuza na kata intervention. Bon, comme pour l'instant, betu kena kati ya difficulté ya kuzwa kima ya kudia, ya kuzwa kima ya kunwa, ya kuvanda en bonne santé et ya kuvanda vena difficulté ya kuzwa place ya kuladila. Donc comme déjà betu kena déjà na kati na yao. Tukwa mane? Comme betu kena déjà na kati na yao. Wa façon betu kena kusala betu na kukatuka na kati ya esclavagisme ya mutindo hii hina na kati ya malédiction ya mutindo hii hina na kati ya bampepe kusumuka mutindo hii hina. Kuna beto mekusala point d'interrogation. Point d'interrogation betika vutuka kula. Leo betika kusosa kuzaba. Pourquoi ngena mundu na ntangu yaye? Mama, tata, pourquoi ngena mundu na ntangu yaye? Beto kena kati ya difficulté ya kuzwa kima ya kudia, na kuzwa kima ya kunwa, na kuvanda en bonne santé, et na manque place ya kuladila. Iki mesalaka poka na munu beto vanda na kati ya difficulté hii hina. Poka ba mpefe ina ya kuza kulwata beto. Parce que yakena nzimbo mosi muka imba.
kinkole keiza keyala munzaya yo makanda mabantu makoto swa munkakuzo zambi ibanza wamini wamikancho ntantu waku kiminu kedisu kunsaluka ya bulu mwenikyo vo moni mavangama satana kinkole keiza keyala munzaya yo makanda mabantu makoto swa munkakuzo zambi ibanza wamini wamikancho ntantu waku kiminu kedisu kunsaluka ya bulu mwenikyo vo moni mavangama satana ndoki ni muntu wa moyo wena mavangamo mambi mutomba muvuza mubunga bevanga semise yandizoleleka kala kifanike semisemi katu kasi kalendi kala semiko ndoki ni muntu wa moyo wena mavangamo mambi mutomba mubunga mubweza bevanga semise yandizoleleka kala kifanike semisemi katu kasi kalendi kala semiko ngekela kutana na internet mengine salaba jimina sechela tu sorcier tu kwa maneno bien singana sita salaba je quoi pas kuna salaba je on est en internet alors nous sommes en direct jusqu'à l'Amérique passer par là-bas kana kutalaba tu kwa maneno oh longi fweti longa meme masemise kengi fweti kenga lulendo la semise fungi fweti funga meme masemise pasivo kembo walongo wayala mwamunza tukwa mane jabo bonga na tango simu ta miaka ndakena kulongaka ngekena kwenda sekaka ngekena kwenda zonzaka bampepe kusumuka kenange parce que ngekena kutrave mate yangu jamia kanda ya kubonga jabo bonga kinkole keiza kayala munzaya yo makanda mabantu makoso swa munkakuzo zambi nibanza wamini kancho ntantu waku kiminu kedisu kunsaluka ya bulu mwenikyo vo moni mavangama satana ndoki ni muntu wa moyo wena mavangamo mambe mutomba mubunga mupeza bevanga nsemise katu yandizoleleka kala kifanike nsemise mi katu kasi kalendi kala nsemiko longi fweti longa mameme masemise engi fweti kenga lulendo la nsemise fungi fweti funga mameme masemise mi basi bonkembo walongo wayala mwamunza pero wabonga sana na mbele yao tukuma mane tamo bonga donc si ngena munu betu kana kata ba difficulté ina kana kuzwa kime kuja mbasi na kuzwa kime kunwa mbasi na kuvana bonne santé mbasi que na kumonke place ya kuladila mbasi parce que esclavagisme kuizaka banzenza natinaka beto mabundu yaba ya banzenza natinaka beto mabundu yaba après bame ku transformer c'est-à-dire spiritualité ya beto bame ku katula beto na kati ya spiritualité propre bame ku kotisa beto na kati ya spiritualité bao au fond que beto me ku ndima aussi and beto me ku kota na kati ya esclavagisme spirituel. Alors comme peuple kusumuka c'est un esprit bao aussi mabunda bao banataka bao il faut prier Dieu en vérité ou en esprit. Or quelque chose pour vous charger le mauvais esprit,
Voilà belle me kumaka na ba difficulté ya kuzwa kima ya kudya mpa na kudizwa kima ya kunwa mpa na kuvanda ubanu sante mpa na kuvanda na place ngaya kuladilaka mbote mbote mpa nzambo wa bonga. Dia maintenant betu me kufutuka na kati ya point d'interrogation ina betu bikaka nzambo wa bonga. Parce que regardez, le grand maître ne mwanda tsemi ya ndipo Longa Pongo ne mwanda tsemi ya ndipo Bumbuja Pongo c'est pas une église, mais c'est une école. Tu comprends? C'est une école de philosophes. C'est ça? De philosophes. Voilà, une école de philosophes. Dama bonga? Voilà, betume kufutuka na kati ya point d'interrogation betu. Et maintenant, wa façon betu ke kusala. Comme betume découvrir déjà que si betu na kati ya base esprit na kati ya difficulté na, c'est parce que betume kotaka na kati ya esclavagisme spirituel bon. Wa façon betu ke kusala kima entete betu ke kusala il faut betu katuka na kati ya mabundu ina. Tukua mane? Lero betu ke katuka na kati ya mabundu ina. Après betu ke banda kusala ba jeune. Betu ke banda kusala ba carême. Betu ke banda kusala ba jeune pour que bampe feina ya katuka na beto pour que bampe fe kuvedila kuiza kuvandila na kati la banzutu ya beto nzamba bonga ya bunu betu tanga malonga tiko mane ya bunu betu tanga malonga nzamba bonga Basa. il faut beto banda faut c'est-à-dire ngena kukatuka na bakati ya difficulté la il faut nge banda kukotaka kiso Pourquoi katuka na kati ya difficulté hii parce que ba difficulté na yake bampe fa kusumuka ba difficulté ina yake le bampe fa kusumuka bampe fa kusumuka ke atireke ba mauvaise esprit, c'est-à-dire yake atireke ba mauvaise zone na kati ya nzuto ya mu de maintenant ngena ku c'est-à-dire basino ya mauvaise esprit ni hiki ina ntaongeke na difficulté ya 4 étapes ina monke moya kudia monke moya kunwa monke moya bonne santé monke moya place ya kuladila de maintenant ba mpefi na lero bake na kati na nzuto yange cela veut dire ngeme fuluka déjà na kati ya masumu ngeme fuluka na kati ya mvindu ngeme sumuka na kati ya mpenzwa ngeme fuluka na kati ya imbwa penzwa microbe imbwa ni poison tukuma mane ndio pour que masumu mvindu imbwa mpenzwa vo poison yakatuka na kati na nzutu yange fonge bandu kukotaka ina kile bakarem babisombi tukuma mane fonge bandu kukotaka bisombi